Jako volim ovaj kolač sa višnjama. Pozdrav svima, dobrodošli na moj kanal Najbolji recepti Seida. Danas ću praviti Schwarzwald tortu. Za tortu mi je potrebno 12 jaja, 12 kašika šećera, 8 kašika brašna, 4 kašike kakao i 2 praška za pecivo. Radim 2 kore. Fil od višnje, 2 tegle kompota od višnje i 3 kašike gustina. Šlag 750 ml slatkog vrhnja i 4 kašike šećera u prahu. Sad ću krenuti s pripremom. Prvo ću razdvojiti žumanke i bjelanke. Umutit ću žumanke i sa 6 kašika šećera. Umutit ću bjelanke. Sad ću da sastavim žumanke i bjelanke. Dodat ću 4 kašike brašna, 2 kašike kakao i 1 prašak za pecivo i sve dobro izmiješati ručno. Koristit ću tepsi 40 x 25 cm. Uključila sam rernu na 250 stepeni, sad ću je smanjiti na 180 i peće od 20 do 25 minuta, zavisno od rerne. Dok se kora peče, ja ću pripremiti fil od višanja. Ja sam procijedila kompot od višnje, sok od višnje sam stavila na šparet da prokuha, u koje sam dodala 3 kašike gustina koje sam prethodno umutila sa malo soka od višnje i dodala sam 3 kašike šećera. Kad je to prokuhalo, dodala sam višnje i nastavila sam miješanje dok ne dobije svoju gustoću. Je gotov i čekat ću da se ohladi. I druga kora je gotova, s tim da ne radite nikad drugu koru dok prva ne bude skoro pečena. Znači kad izvadite ovu, odmah morate nakon što izlijete u tepsiju staviti drugu koru da se peče. Ostalo mi je da umutim slatko vrhnje i šećer u prahu. Kore se ohladile, torta se može slagati. Zaboravila sam reći da kore se trebaju preliti agdom. Možete uzeti malo šećera i vode da prokuha i prelijete kore ili da uzmete, ja sam uzela sok od višnje domaći i iste prelila. Prelit ću kašikom kore, znači ništa puno, samo da kore budu malo sočnije. Zatim ću dodati fil od višnje. Na fil od višnje dodat ću šlag,
pola šlaga ću staviti na višnje, zatim poklopiti sljedećom korom, a ostatak šlaga na gornju koru i ukrasiti, premazati kompletnu tortu. Torta je gotova, ukrasila sam je čokoladu. Znači u opisu videa napisat ću kompletan recept, pa do sljedećeg videa puno vas pozdravljam. Ćao!